nor kabama politicians rong ni khugo eba kabama sinai nugnai rong ni khugo nor khana khana je chini tiprasa ro 2030 फाइते no o sungsar ni kamawi thangnai o tiprasa dofa o hawatai nukjagla hingkaba busa joratai kubui obo kubui ko te beleno wa nama singsa kirima singsa jengja chini bagi phai tong tamni himke readjustment eba delimitation abo angnani phasingo thangai tong delimitation tamo delimitation eba readjustment kha amte hai system je system ni bisingtei parliament eba ni state legislative assembly wo seat busuk angnai bo jati no bo community no busuk seat rejagnai abo decide jeng jotono saimono present parliament chini total seat kha duita eda tripura ni hoite ni lok sabha total seat kha kainai jab tabu chini state bachang saimono busuk seat total abo ni bising tiprasa ro seat kai busuk abo bachang si tabu delimitation eba khaba readjustment ngmani yagolo tamo ngai readjustment basically census ni yagolo eba borok lekha mani yagolo every 10 years so 10 bochor por borok lekha jang borok lekha mani yagolo busuk jati ni busuk population abo ni basis so nini seat decide dorangor question phaikira ja obo bahaike nini tiprasa komima bai tiprasa kamana naime bai related ni thangka angke bahaike related hangke cinta monukha census so nini every 10 years so jefri census sungo niyom mote bororongni population bari na sanam 10 বছর পর কোন জাতির পপুলেশন বাড়ি না নাও হেডা অবংখাং নিয়ম ফিয়া চিন্তি প্রাসারং লগি তাম নুকজাক চিন্তি প্রাসারং লগি খমতে হেকে নুকজাগো যেনিনি এভরি 10 ইয়ার্স আফটার কাইসা ডেকেডস নি পর খেননিন তামং তি প্রাসার কমেও 10 বাঙ্গু হিংকাও জাগা তামং নাই জেফুর রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট নাই তি প্রাসারং নি সিট অটোমেটিক্যালি নি বরংনি রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট ইয়াগো তামং হিংকে the pressure on the seat automatically boroni population ni number ni basis o khaijagai thangnai jeta chini logi ingito tamne hinke last je census ni phaipro ni shini ni recent census 2011 o jara o chini total number komite tabuk chung 31% amsuga phaisa paika oboni sapano je nini tiprasa community obo nini schedule tribe to algate tribe to nini algate bo kobama kok sairo bo khobjago heda inka abono karibo nini je tiprasa ro je tiprasa ro ne borte bo number kom number thangso tabuk je chini parlamento seat mane aboni 1971 census o je lukurok tongman je borok tongman aboni basis se parliament chini seat tong je jago ni ST rong seat kaisa heda je jago chini tabu chini princess maharaj kumari priti bo aro MP injak heda seato la abon sa sang deputy tripura angkha enke biskango thangi saimia je chini seat boti hai engno because chini population din ba din komei thangai tong o komei ja population no seat borok madaman manya because population ni basis se readjustment to seat allocate khajogo seat bagjogo te chinti prasar onke belen kapal hamya buini population bareo chinke population komiu oboni bagina sajago je jeng o hasakani kamawi thangna nai to chini political right kamana thangai to chini political right kama khangke jungno represent khaimanna ni bagai cabinet right se tongla chin demand ro ignore khaijang nai aponi bagai separate state no kari chini bagai te mungsa solution kari tamne ke chini logi to opposite mau sangi tongo je jagawo bishilai khangke kuno jati bariwo jengke bishilai khangke chini jati ko se kombe jengke minus sengu we plus angkino abon bagai no jeng o hasakan kamana thangai tongo chini boro khasi thai je politics ni bagai tawo chinti prasar bulai layo thilayo heda sejalayo a political rights se ching mangala kha jefri ching kamawi thangnai afur tamni bagi bulai nai tamni bagi seja lai nai abor mungsa ban tongla abon bagi
o bebak manino side tonoi ang sakno bhagi khati winarang nai abro situng wansuk thai